O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au, ma lole soifua manuia alo maia o Tālala Radio Samoa. Tō mua atu I talo le satofi. Ua pāsia le ulua I whaitaunga le pili e toi solo I se ele tū la whono na ave e se aia ia tatau a tangata anu Samoa na anga vaai I Citizen I New Zealand. Tau sanga ia whaiva se lau valus fulma le lua I lalo ta ita inga palemio New Zealand I ona vaitau Robert Muldoon leana whaalea o ngai nai lea ia tatau. Mō tangata Samoa na soifua I le vao le a whaiva se lau luas fulma le wha, ma le a whaiva se lau whaas fulma le iwa. O se whainga na toe whaalea o ngai nai Citizen I o tātou tangata, ma I le whinau o le whaipula le green o ia fo I o loo tū mā losi. I le toe teu o le tū la whono te anau tu iono, e le o ni whainga tutusa, ma e le whetaui, ma e tatau ana toe wha a fo I Citizen I o tangata Samoa na a fia. O le lauli liwi na fo I o le pili le nei ana po I le palemene, na wha a te ia I le maota I lea ngai o le langolango le act, wha a pele New Zealand First le langolango. Ma o le I unga le whaitaunga mua e fitus fuma le whāpā lotana I oe, ai fās fuma le iwa e te tee, ma e na o le pātia le national le tū e le o awai le swinga o toe la ngā. E tūsa ma le 5 awhe tangata Samoa na a fia I le swinga o le tū la whono. Whaailoa mai I tua reporti o le tele o veipolo o whaatau I whanau la I tele I ausia le tausanga whaatu la whono I nai. Ma e whai lava si tele o pisinisi e le o usi ta ia ta iala. Mo whale o loa wa whaia whaapitoa mo le na o le whaatau I no veip. To e titi tasi le whale o loa I totono le 5 na maua. Wa whai mai ai malamatanga luenga le soifua malo loa ina wa iai nei fua ngai whaau popo le au whai ngā luenga. Ina ia mata I tū ma wha malu sia le usi ta ia o le tū la whono peta ai. E le o ave e se ai le fesili pe wha amata e fo I ai le wha a fita auli. Whina o le Vape Free Kids New Zealand, wa tatau I le au whaitu la whono o na whaise ngā yo inga vave. Ai mai le minister langolango le soifua maloloi na Casey Costello, o lo o nau ia pāsia le swing o le tū la whono le a si I ai le wha asalanga mō pisini se so lia le tū la whono I le tausanga le nei. Le ai si I ai le wha asalanga mai le se fulu awhe tā la I le se lau awhe tā la. O tū la whono lo o lima ta ita inai le whaatau o veipo le ana amata aloa ia mai le lua whelua se fulu. Peitai, mai lea taimi o mai le taimi nei, o lea ena o le tasi le whale o loa kala iestete o whaasala ona o le whaatau watu o veipi whanau e lalo le sifulu walu tausanga. Wa te aitua ma le potu ti ngai na le whale mai na pula le whale inga sushi au kilani le ana tatui tu low I le lua vaiaso ta aluai. O le whale o loa sushi le nei Browns Bay Nico Sushi na ripotia mai iai le wha o manu ai le aso luas fumalvalua mati. Ma o le ana wha tinati le tina na a fia maona manu anga tū ngā. I le whale mai au kilani ai maliule na whaia ina ua ia toe wha o lava e ia ia te ia lava manu anga mamaliwai. I ripotia le One News ana nafi wa whaafita iai le tina na a fia tangata lautele na fesoasoani atu ia te ia le aso. Ai maisole to atele na mulimuli wha o atu o lata walofa. Mo ia male a inga. O loo tāpuni a pia nei le whale sushi a le ainga a o toe wa ai mo le anga I luma. Ai mai le Browns Bay Business Association e umi se taimia mo o mia e toe whaatu la iai le ua a fia ona ole nei o sofa inga. Tāpuni a se vaenga le State Highway se fulu wono I Helensville I au kilani le tau nei a o tau mawhaile ti nei mua ti nei le mu. O mātu o Helensville leo lo o PCL ti nei mu man amata mai le te ala I titi o le afo le tolu I le vaveawana le la. Tasi le whale o lo popole le ofisa I leono la matia e tusa ma reporti le One News. Ma e tu ufa atasia talo tai au se fulu lua ta avale fui muo lo o iai, ta lia helikopa. Reporti la ta mai o lo ofesoa soani wanga to ulu o le nei tai au I ngā luenga le tine mu peitai o le malosi o le savili le luitau. Mai le Auckland Transport, ta puni ai fo I fale wha atalpasi whaiva o no valu, whaiva fitu wha, ma le whaiva fitu 5. Ma tala muli muli, o loo anga I mai pēr ti munga mamafa mo le West Coast I le aso. E o mai le tau nei wa valu lapata inga lanu moli le South Island ma le tasi I Taranaki. Mai le ofisa lo va ai taue o atu le whaselau 5 milimita le timu to ulu wha amawina ana nafi Westland ma e tolu se lau 5 milimita o loo lapata ia mo le aso. O ni wha amamaunga o loo sawe ma le tālai ono si itia I le lanu mumu lapata inga mo Westland ma o le lapta inga wa sau mai le ofisa lo va ai tau mo I la tau lo no nofo I lea vaenga o le atunu o le lava tā pena ma usita ia reporti masuinga o lo o whaeilo mai le so. Whaewa tuai talo le nei tai au, manuia le aso.